Ocjenjujem tvoj lokalni klub part 154. Zaprati idejni NK Gornja Rijeka. Juj, evo nas nazad. Evo nas tamo gdje nam je i mjesto. Tamo gdje se linije crtaju sa starom guralicom. Publika naslonjena na ogradu, a stara drvena konstrukcija ni sama ne zna koliko ljudi može primiti. Evo nas u Koprivničko-križevačkoj županiji, mjesto Gornja Rijeka. Znam da bi se možda ime zbunilo, vjerujte i mene, ali ne nalazimo se na Kvarneru. Teren smješten malo izvan mjesta, odmah pokraj osnovne škole. Vjerujem da je to zapravo mjesto gdje se izlazi i biva viđenim. Mislim, barem bi ja to tako vidio. Malo noga, školsko, pa onda tekmica Gornje Rijeke. Ne, samo ja. A mislim, ne znam zašto ne. Mislim, teren je pravi onaj lokalni. Ok, zna on imati i boljih dana od ovoga. Gastropon da se nekad zna dogoditi. Mislim, znaju oni i da ljudi to vole vidjeti, pa zato to stavljaju i na svoje društvene mreže. A šta ćemo sa nogometom? Iako su trenutno ekipa sa uvjerljivo najlošijom formom, 5 poraza za redom, još uvijek su daleko od zadnjeg mjesta. 9. mjesto od 14 ekipa, znači zvona za uzbunu još se ne moraju paliti, ali definitivno mora porast malo ta forma jer ne bu dobro. Tako da očekujem uskoro malo to, evo već za vikend, dajte. Grb kluba. Kad bi vam neko rekao ajde nemojte petlja, daj samo jednostavno, vi bi nacrtali ovaj grb. Crvene kockice iza, plave kockice naprijed u krugu i mislim nema šta tu nije jasno, a i ako nije jasno imate gore ime kluba. Manje je više u ovom slučaju. Što se dresa tiče, iskreno računao sam s tim. Mislim, ovo je baš hardcore lokalni klub i nema ni vremena sad tu slika dresi i šta ja znam. Zato sam ja jedva našao dresove, ali pokazat ću vam nešto šta imam, evo. Fotex je zaslužan i za prošlosezonski dres, a i za ovaj novi. Oba dva imaju isti light motiv, a to su kockice. Jedino sa prošlim sezonom je bio i nekakav cool dizajn dolje. Ove godine malo su stegli kesu, štednja ipak. Tu je sponzor na dresu, znači ima se, nemojte mi reći da se nema. A ova slika koju gledate je sa turnira u Križevcima. A ako ste baš veliki fan, ili da ne kažem pripadnik River Boysa, tu su i hudice. Nema da nema ljudi, mislim, nema sad izvlačiti, ajde. Bome falili su mi ovakvi klubovi koji ne pate od glamura, samo daj pivu, loptu, ogradu i idemo igrat. Prava esencija nogometa, romantika u na entu potenciju. To su bili Gornjo Riječani. Hvala vam na pisanju i praćenju, a mi idemo dalje. Sve znaš,